Ndagusuhuje cyane wowe ukomeje gukurikira Pamakio TV. Ese umeze neza? Nizere ko umeze neza. Uyu munsi nkuzaniye video isa nkaho iteye ubwoba kubera ibigaragaramo. Wibutse ko niba uri mushyashya utarakora subscribe ushobora kuyikora kuko ibyo uhishuye byo ni byinshi. Umusaza umwe uzwi ku izina rya Field Coach we na bagenzi be barifatanyije bajya gukora ubushakashatsi ngo barebe mu by'ukuri niki kiba kijya mbere mu masaha y'ijoro ya masaha akuze cyane cyane mu mazu manini. Iri tsinda ryarigabanyije buri umwe ajya aho yifuza asanzwe azi, gusa muri bose wahuye n'uruva gusenya ni Bwana Field. We yagiye mu nyubako yerekanirwagamo sinema ubundi atangira gufata amashusho. Wenda yamenye byari bimutegereje ntiyari kwirirwa ajyayo ndetse ntiyari kugira n'icyo gitekerezo. Something just moved behind me. Jeez. Something just moved behind me. Jeez. Okay. Ni intebe yari inyuma ye yari ifunguye irongera irifunga, ariko ushobora kumva ari ibintu bisanzwe uti ntago biteye ubwoba wana. Nibyo nawe niko yabitekereje. Yabiciye amazi maze akomeza kugenda afata amashusho. Nyamara yamenye ikimutegereje aho yerekeje. Yabimenye. Ntabyo yamenye. It's 1:25. Still haven't heard anything besides random creaking. Oh, jeez. Let's make some more noise. Hello? Anybody in here? No, besides the people upstairs. Okay. Well, I'm gonna look, see if this prop is still back here again. And we'll take a look. Come on! See if this prop is still back here again. And we'll take a look. Come on! That's not cool. Ikigaragara bagenzi bacu b'uruhu rwera bakunda gushakisha amazu afite amateka akanganye ateye ubwoba. Iyo yitwa Haunted Hill House iherereye muri Amerika mu mujyi wa Texas. Bivugwa ko iyi nyubako imaze imyaka 120 kugeza uyu munsi nta muntu n'umwe urabasha kwituramo kubera amateka yivugwaho. Ariko inkuru izwi cyane ni y'umwana witwa Joshua wigeze gupfira muri inzu. Abashakashatsi batatu bamaze kubyumva bahise biyemeza kuhagera kugira ngo bahamye neza niba uko ari ukuri cyangwa ari ikinyoma. Gusa urwo bahabonye That's great footage. Boy, let's first. Thanks, Josh. Josh, let's hold this. Josh, sorry. Keep you safe. Okay, here, let's test it out. Ah! Shut the up. That did not just happen. Did you just shut that? Just saw me click it shut. Dude, I heard it unlock too. It went. Go. Yes. Please. Okay. See if it does it again. Okay. Let's go. Thanks, Josh. Holy. Okay, here, let me go out first. Oh, thanks. Shut the Dude, shut the up!
There it is again. I don't want to leave. Hold on. Josh, can you use your voice and talk to us? Or move the door? Did you appreciate that? Can you shut the door or use your voice, buddy? Oh, dude, I heard something just now. Did you hear me? That's me. Look, that was in there solid, dude. nawe wirebeye neza inshuro ebyiri zose bagerageje gufungura urugi n'ipata kandi neza ariko urugi rukifungura nyamara nta muntu urufunguye ku bw'ibyo icyo baje gushaka barakibonye. ese iza kuba ari wowe wari kubigenza ute? fasha ubimbwire muri comment. Mu gihugu cy'Uburusiya hari itsinda ry'abanyamuziki bateguye igitaramo cyabo cyabereye mu nyubako izwi cyane aho mu Burusiya. Aba banyamuziki barishimye cyane kubera ko umubare munini w'abaguze amatike igitaramo cyabo bari abahirwe cyane muri icyo gihugu. Bike bamenye byabateye kwishima no kugira amafaranga menshi cyane, gusa ntibamenye ibiza kubabaho. Большинства людей, которые были в зале, а там были люди совершенно так серьезного полета, стали светиться глаза. Барабанщик у нас, собственно, выронил палочкой, и больше мы песен не играли. Было пи***ц как страшно, поэтому мы съебались оттуда даже. Я и не помню, как мы дома оказались. А кто эти люди были? Bakiri gususurutsa abitabiriye bitunguranye umuriro w'amashanyarazi wahise ubura. Gusa igitangaje hagaragaye amwe mu maso y'abantu yaka na nk'aya nyirahuku neza nk'ay'ipusi. Kwa kundi ubona ipusi nijoro amaso yakaka nuko byagenze. Abo banyamuziki bavuze ko bikanze cyane n'ubwoba bwinshi ndetse ngo ntazi n'uburyo yatashye niko umwe yavuze. Umurinzi umwe warindaga gereza mu mujyi wa Mississippi yohereje video yo ku mu YouTube umwe. Iyo video irimo ubuhamya budasanzwe dore ko nyirayo yasabye ko amazina ye agirwa ibanga kubw'umutekano we. Mu buhamya bwe yavuze ko iyi gereza yarindaga yubatswe ahantu mbere hari amarimbi kandi ko hari igihe abarinzi bagenzi be bavuzaga induru batabaza bavuga ko hari ubwo bumvaga amajwi adasanzwe cyangwa bakabona ikiremwa kidasanzwe gihagaze mu mbuga. Umunsi umwe rero uyu murinzi yahawe kurara ku izamu nijoro yiyemeza gufata amashusho y'ibiwe byose. No kuvuga ati we na kamera bari babaye inshuti. You got a flashlight? Can you see it? Barely. You can see it. Where's the laser? Looks like they're good. Oh no. What it's hand. What hand? No. It don't look right. His hand does not look right. It's coming around. Papa's doing. No. Ikiremwa gisa cyenda gusa cyangwa se kimeze nk'igicucucucu cyari gihagaze hagati mu mbuga za gereza. Ubwo uyu murinzi yasabye uburenganzira ku muyobozi we maze wenyine yigira kureba mu by'ukuri ikiri mu mbuga z'amarembo, nyamara akihagera nta muntu n'umwe yahasanze ndetse n'ingufuri y'imiryango ya gereza ikiri uko bayisize dore ko yarimo n'amashanyarazi. Urumva ukozeho nawe byakubaho. None se kiriya kiremwa cyinjiye gite? Ni igiki? Bimbwire muri comment. Gusa mbere yuko noneho nkurikizaho kandi gacya cyangwa se ibindi bintu biteye ubwoba byabaye,
ndagusaba niba uri mushyashya gukora subscribe kuko bidutera inkunga cyane tugakomeza kuzana ibintu byiza cyane. Kora like ndetse uyisangize na bagenzi bawe nabo bayirebe. Umusore witwa Shay yasuye urwibutso rwashyizweho ngo rujye rufasha abantu kwiga ibyahise byerekeye Soviet. We n'umushuti we binjiye mu nzu hasi muri cave harimo amazi menshi, bemeza kutagira aho bakora hato batahandurira indwara zikomoka ku mwanda. Iyi video ubayishyize ku rubuga mu buryo bwo kwiga, ariko binyuze muri video hari ikintu abakurikirana video cyangwa se ababakurikirana babashije kuvuga. Natwe dukurikiranye neza twasanze harimo ikintu gitangaje. Nureba neza urabona umwana usa nkaho ari umukobwa inyuma y'ibombo. Abashyizeho iyi video nabo ubwabo ntabyo bari bazi, nta n'ibyo bamenye, gusa baravuze bati iyo tubyibonera twari guhungabana. Ndagushimiye cyane, reka uyu munsi dusoreza. Icyo ngusaba ni uko utibagirwa gukora subscribe. Igitekerezo cyawe cyo ni ingenzi cyane, maze tugakomeza kugezaho ibintu byiza wifuza. Niba wifuza indi video imeze nk'iyi bitubwiye muri comment. Ikindi ntiwibagirwe gukora subscribe. Bye, mugire ibihe byiza.